Pozdrav Raja. Ulazimo u grad Teslić. Organi vlasti su ispred nas. Danas je 2.10.2023. godine. Trenutna temperatura u gradu Teslić je 24,5 stepena. Nalazimo se u jednom proputovanju, znači trenutno smo došli iz Prnjavora. Prethodni video mislim da će malo više o tome biti. Kao što sam i do sad govorio, nisam neki sagovornik, ali nekako mi glupo proći kroz grad jer stvarno lijep gradić, da ništa ne progovorim. Naroda ima, narod se kreće, narod se vrti, kao što vidite sami, lijep je sunčan dan, oktobarski. Kako vremenska najavljiva i narednih 10-ak dana će biti lijepo vrijeme. Vikend je iza nas, tako da eto. Grad Teslić. I tu upravo prolazimo pored njihovog Tesličkog parka. Tu ima igralište, igraonica, ali već kako se zove za djecu. Tu imamo malo skretanje. Ovdje ćemo desno. Znači još dole na kružnom toku ćemo se odvojiti desno. Pored glavne opštinske zgrade ćemo skrenuti i ići prema Blatnici. A tu je usput i Banja Vrućica. Poznata Banja Vrućica, upravo ćemo proći pored nje, nećemo upravo, ima još malo do nje. Ovdje cesta baš i nije nešto zadovoljavajuća, ali može proći. I tu sa desne strane je zgrada opštine Teslić, tu znači radi organi vlasti. Lijep gradić. Nije nešto velik, ali onako nekako pitom. Ovaj semafor je ovdje sakriven. Jedva ga primijeti. Znači mogao sam kaznu da zaradi. Za ovog lijepog gradića. Baš su ga sakrili, znači uopšte se ne vidi ovaj semafor dok mu ne dođeš na neki 10-ak metara. Ružno je kad dođe prvi put. Baš može da se nađe u promiliju. I tu je zgrada opštine. Upravo prolazimo pred nje. Jedan lijepi parkić. Ovim putem, znači, nije se moglo sastaviti za glavnu magistralu na M17 isključiti Doboj Zenica, znači, međutim sad ima veza ne mogu reći ni za novi ni sa novim
Ima veza, znači Teslić Blatnica, u stvari put prema Blatnici, i skrene se lijevo prema Novom Šeheru. I Novi Šeher izađe se dole, spoji se sa magistralnim putem R17. Put je nov, znači odrađen, relativno je dobar, zadovoljavajući. Mislim da ćemo sad ubrzo pored Banje Vrućice proći, poznate banje u Tesliću, i evo table, izlazimo iz Teslića. Kao što sam i rekao, nije velik grad, nije nešto velik, ali onako lijepo raspoređeno i fino za šetalište, ima dosta zelenila, sviđa mi se grad. Inače nisam ljubitelj velikih zgrada, betona i asfalta, semafora i tih ostalih gradskih gužvi. Više sam za ovu varijantu. Tu imamo i gospodina Banderu, koji se preziva Radar, ograničenje je 50 na sat. Tu odmah iza njega lijevo se odvaja za Banju Vrućicu, hotelski kompleks. Mi ćemo naravno produžiti samo ravno. Do tog odvajanja za Novi Šeher, tog novog puta, inače to je šumski put, ali uglavnom asfalt je asfaltirano. Ovdje vozim, ne da nešto sad, da je ovdje brže, da je ovdje lakše, da je ovdje jednostavno nema gužve. Evo, tu je se skretije za Banju Vrućicu. Kao što rekao, znači ne ovdje da je sad nešto brže, lakše, ljepše, nego jednostavno nema ne gužve, nema toliko radara, nema policije, nema zastoja. Jednostavno je mirniji put. Laganija, opuštenija vožnja je ono. Jednostavno gdje god je malo saobraćaja, tu je po meni lakše je voziti. Manja je mogućnost za bilo kakvu neželjenu situaciju. Znači napuštamo i Banju Vrućicu. Povećan je broj stranih tablica, izgleda da je dijaspora ponovo tu.
vjerojatno su tamo neki praznici, godišnji ili već šta je. Iako ne znam u oktobru da imaju praznici. Pošto mi se ovo sad sve ponavlja nekako, smo malte ne na isto dolazimo, što ovo već prigradski dio, malo udaljeniji od Teslića, prekinut ću video sa velikim pozdravom za sve vas koji pratite. Svako dobro u životu vam želim.